lumba ze watime atwa asuo no okay watwa asuo no na afi na wadu na temu enti no yenya nyini ntumu asamado ya de enti yenya nyini ntumu ni se na ti adwo na efia aye bokwa kalumba ke bagina tumu asamado na busua panyin no ene na yire panyin no ene na yire ketwa no ene ni nua no ko mu se mi kunu wo faasi mi nua be me no de message bi ma wo no nyum nti ebetie message na nke ma etu akotwere ba bi etwere ni edi nti no still watre so no that yenya ntoto na no nwi so mo boni di bia na asem no ehuri a ni asa atane na ni ahwe wiase ehwede wo hwede ekoso wiase nipa bi ewu a ye di o masama o matwa nsuo no okay ya sapon a owu nnu e o se na san ya no one ne wakoso tutu ansa a o mo se o mu twa nsuo no so ti edi no wa ya sapon ma me oni tuwa wa so ne sa na tu oni tuwa wa pam covenant kojo fosu wo wo kono me srabu so banyi oni na yiri panya ko jese wa enkasa okay because akoso ese wa ne num ni chese akoso ese wa aye lumba na saso boafo na sase yesi ewie bi ne ko wo bi what you say ewie ase no bibi ena ma bibi ejina yie yesi wo twe ahoma na se ma na bibi eso enti akoso se wa na eso lumba atwe lumba ma lumba baji di ka lumba onye obi a oba bia walu obi wa anya di obi nim nyum to che lumba as one pie because of oba owa no akoso se wa sesa na ye boafo wow aboa kwadwofosu ama kwadwofosu abaji di ne kra ba ko se obi ma ya wo no me say lumba kra because say ye di na sem wi a e be sama na ba wi ase aba ba wa nwie na djuma wo me say abuso pa ni be so ohun nwi akwadwofosu no se bra wo bra bancha han ye odo asamado ayo odo to so ye also 5 7 9 what I say until the also 7 no mako 7 flower no na omo kwadwofosu di musu 21 times kodwo mpese mi okay anya mani awo fom no anigi awo fom you hu di chire me no fa se ni sumi na se ona na dwo no be yi ni hu di chire wow abusianfo me ne ho akwaba e de baba Grace TV so bi se twedi ampo yanko kwanto obi an ho ye abusian ade chi ade esa na ye som ye man ka na se de yi na enim no maka se dizi ade ensem wa be for Ghana ha obi e ka ho asem dade lumba ni wo chi nsem ade chi ade esa na fura ne free no eba na ene ye bedi nkomo ye see that lumba 13 December ene esi bosome na awotwe ko bosome na awotwe mu ani wo kai se brand se mu ba na ka je se ba twe ko mo ka kire se bi opie sunsun wo hu bibi ya de hu ye no na ani enyan dade lumba na o twa suo ya wontimi ntwa entokwa ene manso ana ekosunti na dade lumba ebre e wo sunsun yase ene ye see dade lumba ti obusa se yesi eni wi no ahoto aba bibi ato atwa na anade na ekoso wo sunsun yase edi ensem kwa dade lumba eka ti si abuto dwa se wanya we bia e na wo ye nyame bia e ko ba se twentu bi koso a se de onim sunsun asemi ebetimi ne sunsun aso aba nti mi sro busu aka no ho na me ma na akwa aba de tweko ana chairman we are working adumo na so wo adum nete on kan che me se waka gande nana ye di kan go twetwe nkomo yeah on so many occasions waka che is that lumba or bele e wo sunsun yas yeah or team so che se o sin se o fam dia no ate mse be meka kenye na esi no boso me ni na o twemi mu ani ye mu say se esi ni se nyame adum bibia to atwa aso bia ba na ye se efie echi eni abofo no on se me ka se lumba se yensie ni 2025 na ye be sin 2020 so omo di efunu no ana lumba mu no alimu nyina obato ne nsa from nsa mantoa okay nyame adum abusuapanyin no wotie nti ohwam yesie no 2025 no okay sabe on se ewiase no obi wu a na wuo na chi no atembu ho bible kraka okay o se twase nipa wu prokofe wuo na chi na atembu ho lumba ze wati metwa asuo no okay watwa asuo no na afi na wadu na atembu
enti no yenya nyini ntumu asamado ya de enti yenya nyini ntumu ne se na ti adwo na efia aye bokwa kalumba ke bagina tumu asamado because on se lumba na oye odifo nti ne no ni se ni wu achi ni ensem besi tu hwa no nwum bebre mu a oka no wu achi emu nsem o de message na ema but ana o senka na busua panyin no ene na yire panyin no ene na yire ketwa no ene ni nua no ko mu se mi kunu wo faasi mi nua be me no de message bi ma wo no nwum nti ebetie message na nke ma etu akotwere ba bi etwere o se unu obi be ko na se uma ese ano brejo ma abato senka bibia ayadua nka task kodofo sunka ne kra ene sunsun beda but bibia anya edi nti no still watre so no but yenya ntoto na no nwi so mo boni bibia na asem no ekuri a ni asa atane na ne ahwe wiase hwede wo hwede ekoso wiase ese ye ka chen se hwede ye ekoso wiase wi asamado ehu di lumba wachi manso ni ade nyina no hu oku eti di pe wa na gabi wiase fufuro hwe wiase fufuro hu wiase eni nti na esum ohu cha ehan mu enti abrabo yedie enhira ye fa ne sum ansa na bepie hu na mani sa aswe na sa dwumaden di ade achi na gabi adwumaden masika o ka sika ye fa ne sunsun mu eni nti na ye nuanom asofo eni ye nuanom akonfo ne nuanom ala won se sunsun ade ehu nti obi wa o se in spiritual realm because won say ya to aba wie in spiritual mu won say ni pass mas ye sun ye be si asase su bia no esi wo sunsun ansa na aye me no gina wo se mewu a e be si sunsun ansa yeah but now tiase na me tiase because obi tie wi ase wo tiase ewu wow ye kun sunsun beti ye nyan kun asase so enti oda bo se ne kra ne nam wo te pam no okowu atofu wu no akonya accident wu akosha no akonfu wu a de bechi no wu because ni ekunu sunsun nti obi nam ya dan obi odwan our spiritual realm but physical we nipa ya dan obi aponche spiritual but physical we nipa wow nti sunsun emu odu eche honamani ti wo se de akoso nyina no time ko fo sumi no ka se nyina nkoma edi nyina ko fo su se wow ye ka samboni a ne ye twe no ye ka se ye ohun papa ene ohun boni e wa asamado abofo boni ni gina wonsa bonkum papa ni gina wonsa ni fa ye ka samboni no na omo twe ye ka sambaba no omo twe de bi e be wu ekese no na se wo ko ze boni na twe ko se papa na we de bi e be wu ekese na wo ko se boni no do so che o papa na wo wura boni mu se papa no so do so che boni na wo wura papa yim enti ni pa bia out wiase adi asempa enti omo twilumba no e de no so ka wo ye den no dey say why tontiro hu because one here big terrible mistake I wanna sit down ohun yanka kotutu na chiye obi a wo ye celebrities ana wo ye odefo no tutu achi ansa na daboni na du wow o se ba bebrebe awu anufo bebrebe awu celebrities bebrebe awu but no masem na antrene said yes Charles for su asam 6 months ye gu so e kan wo hunsam that means there is a hindrance there is a problem ho e pon na asa abusuafo no ani na yiri panyin na yiri ketua no ni nwam no o mo transika se na dey prepare ajapade kura no wawu didi enti na ye pre no ye ma ye nwa ba ma no dina e o se lumba wuo no o se nya ya biem asemo because ye di ne ho few ya twetwe ne ho manso on kwa ye di anipa eti be ebia lumba wu 6 months ago ebia be wu asa no am de ye di o wasema bi wa asama do oh yeah ya sapon kura wu nura ne ya oni tuwa no o ma twansuo no wow o ma so mo nsa nya asam kitwa o wow abrabo mo he enipa bi ewu ye di o ma sama o ma twansuo no okay ya sapon o wu nura ya o se na san ya no one ne wakoso tutu ansa o mo se o mo twansuo no so ti edi no wa ya sapon ma me oni tuwa o so ne nsa na tu oni tuwa wa pam covenant wow so mo di aduro o se ha wiase no ye se memfem pade obi fem pade akodi baabi
obi aware enye ne mfempade enti tiwa no ya asapon mfempade oh okay enti ya asapon wu ye no tiwa wu ye no na wo beso wo ya asapon mane no ombo asapon mane no na wo be frɛ no odiye tiwa atwa na samado oh ojina nso na no twa no oba ya no wo beso twa ya yenko o ma baba wo so ti asase so e dwi asapon ese omo kwa ni gie mu because masam owo mu wo bibi ani ho obi antwema so wo what ase enti die kodwo fosu wo wo kɔ no mesra busopa nso ɔne na yiri panya ko jese wa enkasa okay because akoso ese wa ne num ni chese akoso ese wa eye lumba na seso boafo na sase yesi ewie bi ne ko wo bi what ase ewie ase no bibi ɛna ma bibi ejina yie yesi wo twe ahoma na se ma na bibi esom enti akoso ese wa na eso lumba atwe lumba ma lumba baji di ka lumba onye obi a oba bia walu obi wanya di obi nim nyum to che lumba as wampie because of oba owa no oba bi ha wo na me se no me edu achi no unim nshira fa oba na ofa no sase oba na akofa no se okofa bra ye fra de bi sasa okay ti sasa bi di oba bi achi a ese no ma because oba bi ani fie wo wale a unye yeda minim fie bu atebu so what if you abrosan be 30 no call if you o ba do banchi abatina fie wow if you man of go back to square one ba tina fie o atebu be man no wako fie no ba mi so wako fie fi twasi akese me man no ti ho a omo so ma no because omo sesa no eye ade ade gina abusua no enti akoso se wa sesa no ye boafo wow aboa kwadwo fosu ama kwadwo fosu abagidi ama wiase nyina ebo kwadwo fosu di ti kwadwo fosu na obo akoso se wa ni di wo anyu wow enti mfunso bi aba na kwadwo fosu aba asase so obatena Ghana na se akoso se wa ama kwadwo se wa nye mistake okay what you say enti abusua panyi also enyansafo sabi gabi me se sabi okay wow me ka sabi am nyina tem me de respect amano ona ya abusua ni nyina ti oh se ni no fa ase na ni nua no na onye obi a but oba na oba wa na ma be ma ni pejaye enti ono oba ni nkasa na oba ni mna fom na kodwo fosu me se na ni hwa asase so but na chi e wa asamado ese wadan na ho na ni hwa ase se ye toto na no okay oh but I say so na ni be hwe se de ye hwe camera there bi ye di na chi na ahwe se because na chi hwe wiase ana na chi hwe asamado ana ni hwe wiase because is na sam na kwa akoto ansa na watani na ni sei akọ because for so awote no at how can awote no because asamado awo no edin asamado awo no edin papa ti obi a spiritual realm ne kra beda ne kra be pia na wi me kra pie okay obi a ne kra beda ne kra be pie bia no se obi ko pem no a wada na ba bia oda wa yesi no obi ko ka ne body na spirit na enti mi mure oh okay sir yeah nti obi a oye sunsun ne bia no owo ne secret room a oda eya ne incantation how this obi ama o spiritual or spiritual room okay owura ho a gisa ono apie ye ma go wo ho wow what I say because anajo no ne kra ni pia ko research ne kra ni pia ko penoma ne kra ni pia ko picking sira wow enti sofu wo ya akonchira one ne yire na o ma ne yire ma ne nchen o se me ye quiet time me ami pia ma pie enti me sra busopanyi se aduru mra na no ka se ka busopanyi ni e ma ni enu nkasa na on ka o mi enu mom na on ka fa ye ntu ye busopanyi na so odi o asam ka o tie ba ko betba ko ntie ese otimi enya abotre na o ka e ma me akoso ase wa na ododo ni bo ma na nka ko ni musu ga ne krada na nka o ma na jikodwo foso te se o ma no on se bebrebe e ye adwalumba ananim sa no dia say amount because akoso se wa e won fans odobro ni won fans enti akoso se mo achamienu okay asa mbi ni ndisi zo ya mbi ni ndisi ni misiawa asa otim ka bi sa na awade na koye enti mesra abusopanyi se me nyame bi pa abusopanyi cho se abusopanyi 2 pack 2 pack na eye di 2 pack dia nega we swaga abusopanyi no oni bibi one akoso se wa nkasa go akoso se wa na yiri pani
Offer a due respect man. Okay. No kasa aw me yire de ase bi afache me na no brebre e ma abato. When you say baby bi akwakodui aye ka ne sa There be enye ka. okay Se abusafani ne ka e ka omo nyina boma na odi ye tu ya abusa so odi asem kokota na family mu issues a se odi ko se asem ne be se yi kofi a ya settlement se matia se both afani nyina be accept assign people aja beto se afa di asundua aba obi abondisofo omo abontin won bebrebe yodium ko tese de otobo abo no nyere nse de odina kan wani gine because obi wa opese he ne ba na ohu mie na deja ohu akosha se wa deja no hu odogbo ni deja what you say enti wo social media ebi didi akosha se wa tem ebi didi odogbo ni atem but ni nyina wa di o matem no wusi mu sei what you say wusi mu sei because akosha se wa ni medi obi atem odogbo ni medi obi atem didi nta wo ne fans no wo na wa ye yodium abra wo nya busuani wow osa Ghana ye pen tokoda bia ye pese na bia nipa bi ko na ye nya asamaka what you say but akosha se wa on pakasa o ya asundue maame what you say odogbo ni so mpakasa but akosha se wa ntim medi odogbo ni atem odogbo ni so ntim medi akosha ate watem but amom achigifo na edi atemba but wo wie mu sei ye ko se wo sei what you say ntim serve so ban say onfa akosha se wa respect man no para chosa akosha me yire no yesi bi etimatem ne fa che na wo wura wada ebonko okay say mama akosha se wa koma to ne yemu a that number bitimi akobe oh yeah sir said there be o he said there dan wa amfa nto a efrito what say na no kro we ni kedin be so otimi kan no kro a wo wi asonwiem ba bi edan na o say abusuapani de to because ojofozu wa nya akosha se wa ama wa mo ne dimbone da ti die ntina mo amaka babo ne dimbone nti abusuapani enko akosha e ma akosha se wa ama abusuapani entu na mo nko akosha se wa onko na nase wonko na nase akosha okwa akosha se akosha won ti won ti mi pam no da be ne se emasa what I say akosha die se bia okunu ne me se mafumpo ade fache me ne kodon koda na asundiem na amanfo di abusuanu fe kwa gonka kodofo sunko apege abusuanu nim to the stance ka abusuanu lumba kanidi emfi asase su da because ye bon nyum ba mu ayi ase bia me kwa mo kwan so bo ye bon nyum sa anti da bia kodofo su di na mabonten na nyum so otu nyina ye odo ho nyum enti to park onti asem ya miken oti e beboa wo no amu because abusuapani adu kosi ye mokotena YouTube ya weka ho mfata wacha mu simu ntuma wabontin wacha se nti enifa bi be ji ahata but na hata na hata ne fi ngekai aka ntuma ni so really pakwa de ma ana won so anfa ma obi amagine wa enti no ese abusuapani ne akosha sewa eni odogbo no msi o ntuma wodam no ma minsa ebe bom e ka hata na bontin na e kama Mr. abusuapani se omo na ni na omo na no respect akosha sewa dis no mu akosha sewa na ontwe akosha sewa mata no o se kama akwa se abusuapani de fia chance ye begi na no asa odigan ka be ka se that number yira wodi mi akosha ase ana chi oba so odogbo nsi yire no odogbo nko anya nkata chance awa no ese free one buying na nasa na nsem kan na monto nyina akwa ese odogbo ni echi na ase oti akosha ase wa ede di mu a ema ase bi omu nyina akodi na akwa once beginning no yeah emse abusuapani na asase no ne kojofosu omu shedan menken ni ko akwa ka ase otene nti odno bebebe esi no okay one de meche no ase lumba no otwe no ofura busu no executive we aso be so di no be so wabra bocha hide ho wabusuam kakra so aswe na say home sweet home ya home sweet home na home sweet home afiso a
no you hodi but obi wa da bia 24/7 me come maame ho maame no aduane me sister no aduane za wo nko so da wo me fi aye fi mi ko penti wo ba wuntam ase fi ye fi ya wo me fi dan bu mi ko penti abusu fi ase na obi ni da bi o onsa iye ma Ghana ha seketwa eye je panya na panyini ya me ya biso panyi efi abubu me me ni ewu akora na abaji mani monyam se de bi enyame apedi eye Ghana nipa tuntum adwen okay da bia ono pese o je ani monyam no wo ma akora ma je ani monyam da bia nka abusua koko anuafo mienu me ya anuafo una adi machi ena me wo bibi na adi abusua koko aja wodi ade na me de wakodo so koko adi entra koko minya ketwa no wo mi ekom de me ya unidi nyame da na ye de koko ajaw na me se arenti ya amfa ama me ni adi ama no wo de okoba bi koko announce bi da esi yetete obi asase wo keke wakunia obi koko dua keke wakunia what any batuntum fo ade wow tini batuntum epeda bia down for omo pese akola be sa panyi o pese panyi ti wo na akola be gi enmunyam tutu a hide o kakare fa wo sie kakra ese lumba yes creative na kwa bi so ebo anye ebo an pa enye normal mistake kakra bi o ye ene yale a o yale ya ebo an but owo krade a enkwanti menye ko yo fosun kwa na o se nko wu lonta nyame ne twitwa ge no o se abre bia na ye ka so wu ne ka so wu what you say but da bia na nyame twitwa ge no but emre ene na ye ni nka so what you say nti ko yo fosu akam na abusuapanyi be ma asomdua ba ona ko se wankasa ona ko se wakasa asomdua ba ma me ko se wa fira bo chire bai airport enipa di agibu nko wow wiase no ne nyum kra che za ko se wa boa ne nyum tro se odobo ni boa no but panyi di panyi ewie bi na ko wo bi nti mesre se o mo ma asomdua mra na ko do fosu awode no sunsun ma wona na ode o but yeah na no so wasema no hu no mo boy se ni enfunso da bi se omo de omo ye honhom okay omo tie kasa eno mo de ajeju yeah kasa nti to bi wu a bo se ni din no ye body ye mo okunu pakura ye nka na sem ye nka nipa bone wa yi ase omo ti se ye du obi ho dance ya kasa papa no ye da e bia o papa aha nti ni papa so na ye boni din egu nsa to ko abujapanyi egu nsa obo enipa bebe na wo abusuam but ye mo nyina din ye boni pa na wo bi nipa na obo abusua nipa na oje abusua si wo to hwa asante ya mamra ye say boss yako ana di niti ekoje akyerema nti asante ye respect kumawu because ono ana beji asante si wo what you say nti boni di nti boss yako kwa asamado a oye odidi hini kese wo wow what you say bi do eji akyerema omo no asante ye hwehwo mo se de hwehwo mo asase so wow ye meka so atase nti bibia mu no o se wo to a udu hu sie na wo bon ba no respect ya no peda udi more because edi ehia cha ahonya obi agidi ni din no din bone obi agidi ni din papa no bia nshira beba na o de the fracture the kind of room be yes de bibi katana please yeah the entire bass and so almost that number na ye well to was wo a ye fa lazy katana ni ene I will about one thing high court is a high court is will be any of my that number well na me ni kan musa say what could people why be adwuma pay so be why nyame de yes ye fa bi katana ni e bia esi sa pay whatever ma me need afunu so many years okay it might be that na ye bet mama na basa ni say lumba we celebrities okay se fridge mo bi yale cha edni shema ne ho kotwaba okay ne ho etiti what you say okay enti bi o se bet mama say na nim ba bi titi omo ya enyi ne ma omo de lazy no e cover ni na me nyi se lumba ba we say owu a enkata na nim da so be just say we are well and na boss say will be akwa me nyi wow ona bi ya na nim e ka bi ba ho okay bi ya kotwa bi ba na nim a e be ti be ma na nim che be free fa sa fridge no say fridge shema o nipa bi atu o fridge ma o fridge ma o pa
opa edi mo na ye hwe ye pepa ho no bo se ne skin na ba bi akọ epili okay nti ene ye mfa ade nkata na ni nkọba so e ma adofo nko what you say nti ebi ya sa ade now another one so say up to now that number fit back so was up for now okay oh yeah and if you tell ko so you come set na ekọ ho dikuro ho ye that number busu yi panyi sebi wo ya wo hene wo ya wo busu no aba won ti abeka say up to now no ko ye wo hene ya wo that number busu onim ba bi esi that number and answer na e be si so je panyi ka say omo nche ba bi o be si that number na say hwa so kakra go mo nim say na nampadu no amachi dede sebi na nampadu ene akosi ampofo je no na kene ni ba bi esi om asem wo dwon say on say me ka se busu panyi onim bibi ye o mu ne say edam fie aduasa wo be kire ba bi aluma esi ye wontimi mfa nsie da se lumba ba betu na de awo se bia no kire obi akotu lumba oye otumfo ana ye disika wo ko ne esi ye ye de ka ye o ma ya ne esi ye no so obi tu obi ana ye disika wo ko na esi ye no and obi ko pesa ana obi ko pesa ko na tu what you say lumba onye odefo a wiase nyina ne de adam otem kro mu ye nsi om sa de katlas mo ade katlas mo what you say ayi alaji nara power o na ni natakota na Ghana onima no kra wo ye sie ni fie what you say enti abuja panyi on dimi mfa kojofosu efunu ba bi esie ni sie nkosi awie da o se o ma abusuan ni so o ma nipa nyina hu a o se abusuan ne na yire mo no ane ni nuam nya ma cho ma bi ekosie ni what you say aso o kire o dimi hide no ma bebrebe sa ba sa ne ase wo ye mensem pia e wo ka wa for beti o se abuja panyi oba fom no kire se mo fa ase no o de enkire wiase obusuan kuo no ene ne yire no from nyina betra se ne fa o mo kọ ho because okosie no enye wo na abuja panyi na akosie no ye di ambulance na akosie no ambulance driver no oni ma bi esie no so na bi esie no aha nti enye hide enka ntiro bi na obi ate what I say nti ade na da abonten be de o mo pan se abuja panyi ka se yesie ni fie yesie ni pa akoso yesie ni nsuta yesie ni fie na bibia e bokoboko what they make an say nti abuja panyi ontimi fofun no ba bi yesie ni nkosie wie da edu ko gina mra na obekire okay well yen hwe what can be say ya support so the mama tiwa yen fa aka me twa okay what's ya support mama tiwa kusia wa sama ama ya support o feel wa sama do wow o mo ni jiaje no ya de adu o mo fa wo because na o mo ti wo mo wase na o mo do o mo ho ankasa because ya support ya mama tiwa na tina ne ho a na o ti na se do no ho anka because two aboy ya support so aboy tiwa ti na o mo ti wo mo wase what you say enti omo ne tu atwen ya sapon no wa ba fere ya sapon nti asama do odu ano so nza ya ye nko esbon du asama do ano so nza so ti wa be hia o gina asama do twen no nim se eni ya sapon eni owu ye ni boso me ya sapon do se ya sapon so bi oh yeah what's the basa in twen you atwen yi ya sapon ti ya so ede o se me ya bi o yale ya me na no so be ya bi o yale e ma tu ana tena no yale ni de ne ko tantam ko se yi enti eye se wo wu ntem Ghana so be yale me bompa ye ase wu ya on dio ya bi me bompa ye sere wurade se o ma me nye yale fo nda oda sere tumi so ma me nye yale fo se me wu ade be tin ma wu da ho ni akosie because ni pa yale da wa e ne nipa hu ntwom na ma me da na me ne no be pega me da bontia ya sapo no oda yi so fo o ajo adu na amanfo ko na nye wa woro ya yini tin hu nyina ne kasa nyina ne nyum kra no ntimi nto because mo kire se aya no hu sa so se aha ne nyum kra o ntimi nto eti wakwa wow ti wa kushia no kwan wa yeah twa celebrity se wu se mo fi wi on se atele da bi mo se tanti one day but se mo fi oto no pa ne nyum so ne nsem kakra be ko ni ama atele ya be ti upika oh sa ne nsem ne oh ne nsem so ne e futu anyu but ya nti me sha Ghana se panyin bi ana celebrity wu a e ma ti amamufo ne juju anyi hu dede na owuo eye mfaso nipa bia ya nkyere boda nipa bia ya nkyere bo ye matusala ubewu
Now, yeah, finally, we will cast that number. Obasa Basa is one my own. Oh, It is another cost to me. oh, then, oh, whatever. Ah, Nekra. Oh, nekra ba ko show obi mama ya wo no. They say lumba kra because say ye dina sem wia. E be sama na ba wia se aba ba. Wa nwie na dwuma wo. oh, sir. Wa nwie na dwuma. I want to hear it. Dia bi wa nwie na dwuma. Lumba na wo ye prophet no wo odifo a na nka o se nyinkanya no so. Lo se na nyum otu wia so no. No atos. The boss will be boom. What I say? No e difo ankasa but otu asori nyuma na onya fansa. O di wia so no ayi ofori ampunsa. Edi anyu otu ye. Also I saw for say asa adia wo Back to the fort. what I say enti nyame ayi papa shi Evangelist papa shi asema make mark my word e yem commission na me she obesa ba 2 years no I mean, ya o 2 years no onye ni paboni ni o okay. we are sunum bebre ya soro nyum we are sunum bebre be futuo mu cha soro nyum ankasa oh enti o 2 years no obu ase o 2 years wani years ye years nyeti And the rest yet. o bɔnwum bi a wɔwɔ firi nwura mu ba wɔwɔ o bɔnwum bi a beat no nkura ti metwe wɔwɔ ba ɛni bu a o bɔ ana wɔwɔ ne dwan bi ko ne na nkanyan di papa shi wɔsa ba tuko yo nso Okay. Now you get chat one after now. ya me ka tia abujapani misram ɔne maam yakofia sɛ wa nkasa Okay. na on sere na on fa de yie ntu yie Okay. abrabɔ no wɔso wɔ hena yɛ ntu no fo de agyanan ɛkɔ bedwom nti abujapani matu no fo ɔbɛkyɛn me bebrebe Okay. nti metu no fo sɛ sɛbe yɛsɛ yɛwo panyi nyansafo na yɛwɔ akɔla yɛwo akɔla nyansafo na yɛwɔ panyi kwase ɛwɔ nti mesrɛ abujapani sɛ No mesrɛ kasa asase. Labi. Okay. twi bɛ Okay. Matias. wate aseɛ nti mesrɛ abujapani sɛ na da woroma me nsa da me nsa yam Okay. ɔntie masɛm sɛ menyɛ obi a meyɛ nipa hu no kwa but ɔntie masɛm na ɔne maame akosua sɛ wa ɛnkasa na kɔdofo so ne kra nkɔda because ne kra tete yɛtwetwe no yɛdwodwo no ɛwɔ asamado ne kra brɛ ɔma so ndwemra wate aseɛ abusuapani pɛ sɛ ɔhu kɔdofo so a ɔmpɛ bankyahan deɛ wɔ so 7 no ɔnte maako 7 ɔmmɔ kɔdofo so din mu so 21 times ɔmfa nhyɛ ne sumi asɛ kɔdwo sɛ ɔyi ne huhu adi kyerɛ no ɛbɛhu kɔdofo so Ewu hɛ de o Kenya ntro. ɛnyɛ ntoɛ ɛyɛ ade na mede akyerɛ Ozu behu. obɛhu no ɔbɛba bɛ so mesɛ abusuapani pɛ sɛ ɔhu ne nua kɔdofo so na ɔhu sɛ berɛ a wɔbrɛ a bankyahan ne yɛwɔ asamado a yɛwɔ tɔ so yɛwɔ so 5 7 9 wate aseɛ ɔnte deɛ ɔwɔ so 7 no maako 7 flower no o na ɔmmɔ kɔdofo so din mu so 21 times kɔdwo mpɛ sɛ mehu Okay. ane amane a wofam ne anigye a wofam yi ho adi kyerɛ me na ɔmfa hyɛ ne sumi ase ɔna anadwo na ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ Wow. Yes. wate aseɛ wei mede akyɛ sɛ maame akɔso sɛ wapɛ sɛ ɔhu ne kunu kɔdofo so na ɔka me bi kyerɛ no a ɔno so ɔnyɛ saa deɛ no bi ɔdɔbɔ no pɛ sɛ ɔhu ne kunu na ɔka bi kyerɛ no ɔnyɛ saa deɛ no bi nipa hunu bi ɛkɔyɛ a wohu kɔdofo so Okay. This is obi oben. this obi a ɔbɛn na ɔne no wɔ covenant Ni ya no so ya. ne nua mo bɛhu no but aside that no obi a ɔwɔ nkyɛn bi ɛhu no papa si wɔhu no ɔnyɛ busuani Okay. Matias na. Every year call for number today. me number ne 0244 Okay. 58 44 38 0244 58 44 38 aha bi ɛda so amane bi ɛda so sɛ yale inshallah nyame tia sɛ tumi wa han aha bi ɛda so ɛsɛ wa wade nkɔ yie wadwuma nkɔ yie woso bia ma na asɛ bla na me fa han anyi nhyira ma wa ye de ɛda ewura sunsun pie afiri sunsun yitimi kɔtwe de enu hɔ ɛde ba yankopɔn nhyira wo na wo frɛ 0244 no na ma wo frɛ 0538 690943 0538 690943 ciao Yes. Ebusia, tedi na be efem ha se Mr. Rafa na kejes number na frɛ ne na na twetwe nko wana bibia nkoye emfama kai sɛ dwuma ko bia da ma so ya sene e be dwuma die bro yidi kan ye obi2d enterprise o kuma se South Central Junction o fata le papa empo papa ne perfume papa ya ho ne na ye kɔ ya kɔ GPA na adivi na dia boa Samsung American for Better Grace Financial Services the ama obi intermediary financial group Ghana for America and Canada insurance won sensem de e ba ko pɛ
ɛfa financial services ɛne biribiara ɛfa sikasɛm ho deɛ Better Grace ɛna ɛbɛtumi aboa ɔde ho bata wɔn na ɔsie sika kɔ ahomegye mu a na ɛkɔba sɛ oyɛ sika ɔbɛtam sika bum di ama wa ɔnyɛ tuo bia tax free ɔmpɛ wɔ deɛ na ɔpɛ sɛbi ma ne da sum na so ɔne ɔmo di dwuma sie sika na so aha ne ama ne bi ba na bibi nti ɔntumi nyɛ adwuma bi ma ɔmbɛhwɛ wɔ akɔkɔ bi sɛ sɛbi ɔbɛyɛ nyame deɛ ɔmo nso ɔmbɛhwɛ wɔ akɔkɔ bi sɛ ɔmbɛwie college suapɔn na ɔmo nso atumi akɔ akɔbɔ mbra nti fɔm namba no mmea me maame ɔhene reda na kusi na yɛ kɔfa dwan ɛde ma Better Grace Financial Services. We did the covenant with Rebecca Nibishia. Yamin Khan. Bye bye.